Igihugu cya Sudan kiri mu ntambara yatangiye ku itariki 15 z'ukwezi kwa kane 2022, ikaba ihuje impande ebyiri zitandukanye ari rwo uruhande rw'ingabo z'igihugu ruyobowe na General Abdel Fattah al-Burhan ndetse n'urundi ruhande rwa RSF ruyobowe na Lieutenant General Hamdan cyangwa se General Hamdan Dagalo. Uyu General Hamdan Dagalo akaba aherutse gusura ibihugu bitandukanye muri iyi minsi, aho yahereye ku gihugu cya Uganda aho yagise ku itariki 27 z'ukwezi kwa 12 agahura na perezida wacyo Yoweri Kaguta Museveni. Ku itariki 28 yaje gusura Ethiopia aho yaje guhura na Minisitiri w'Intebe wayo Abiy Ahmed Ali, naho ku itariki 31 yasuye Djibouti aho yahuye na perezida wayo ariwe Ismail Omar Guelleh. Naho ku itariki 3 z'ukwa mbere 2024 yaje gusura igihugu cya Kenya ahura na perezida wacyo William Ruto. Naho ku itariki ya 5 yaje gusura u Rwanda ahura na perezida